Magandang araw mga kabalen, magandang araw Pampanga. Ako po si JM De Jesus at nagbabalik po ang bagong episode ng Spotlight podcast ng CLTV 36. At ngayong araw magkakapampangan tayo dahil nuko kaya betaya ing metong tamo. Nung ngayon po akilala ngeni pakilala kayo, uling maka-costume eh. Ing kaya kayong daray, darang baby, palakpakan tayo. Hello. Ayan, mumuna akong kutang, bakit ipanganak kay darang baby? Okay, ikatamo kasing kapampangan. Niya po, atin tamongan kakilala, in a Na way, baby lagi yun. darang baby. Itong darang baby, hanggang nanoya pa man, matwa, anak, Wow. darang baby, atin katamong kakilala. Anya Darang itang baby at karakter. sing baby. Opo. Anya itang karakter ko, kumbaga, nirelate kaya, uling Mm. kapampangan yon, ano kayang palagyo ko kang karakter ay nene. Ang kahit darang baby, ang kahit meging yang, kumbaga, meging yang household name niya kasi Oo. talaga yung darang baby eh. Alata ng kaya ka rin. Pero, nirelate kaya, nung nanya ba itang, siguro, gagawa na yung metong Oo. dara, na typical, kening ka rin Darang kapampangan. mapakilam nito ba? Deren darang mapanisti, Oo. makanyan, o dakal komento, Oo. karang gagawan mo. So, apin ito, meg start ya kare, meg umpisaya itang karela. And, ako naman expect na, ito palang gagawan ming makanita, dakal Magboom yan. makarelate. Kumbaga, ay, what totoo naman pala itang sasabyan ng darang Wow. baby na makanining, makanyan. Anya retang audience, detang Wow. manalbe kaya kami, share dala at makarelate la in a way. Kasi ay ganaganang tao kay ni Alimuking Pampanga eh. May tita baby at yung makanyan, di Opo. ba? Kasi rin nga ganaganang dana tamo, balo tamo naman kay ning culture tamo, mapakilam la, mapanisti, itang no Isto eh. karakalkutang, lalo na itang mika reunion kayo, di ba? Deta rin kaya eh, iwasan mo eh, darang baby eh, di ba? Correct. Utang may patso ya bay darang baby king reunion ay nakumunta. Tama ka ta, di ba? So, in content mo kasi, totoo yan, may boom ya, kasi relatable. Kasi ay ganagan natin dari eh. Kaya ba't ay ganagan natin darang mapakilam? Opo. Ang any, may sasabi tamo din, syempre mag-flashback tambagya. So, Kelvin, also known as Darang Baby, is a graduate of Communication Arts King Holy Angel, batch 2015. 15, yes Okay, po. but after nanita, nanong pagkabalahan mo, tinuro ka ba? Or nano pangaliwang liban mong obra? Okay, kayari ko pong mag-graduate kening Holy Angel. Uling pangarap ko po kasi talagang mag-obra king TV. And may ka-opportunity ko po na mag-work keng Oo. ABS-CBN, kumbaga mainstream TV. And ito, may paras ko kaya itang contents ko ngayon more on comedy la, Oo. kasi yung maging background ko nung manalbe kayo pong, makakapanalbe kayo po kanitang Banana Split, Banana okay. Sunday. Apin po itong maging main show ko keng ABS-CBN. Comedy. Yeah, comedy. Kaya magagaling la po rin kaya kaming writers, Oo. kaya kaming producer. Anya, may kanikwa ko pong idea makanano Oo. tamang makapag-start. Pero in Kapampangan, makanan kayang i-relate. Kung apansin niyo po, idarang baby, eman po magpakaili talaga in a way na seryoso yung Wow. karakter. Eman po itang miling-mili talaga. Emang Ito pong joke eh. joke. Wow. Pero dito pong linyahan na, siguro makarelate na rin ang aliwan. Po. Anya makapakaili la. Nandramdaman mo pag piyesta. Opo. At ang atin lapang pasyaro, kaya ito Oo, mapanistila, uling oo. da Kapampangan, talagang yung taste buds da rin, talagang, Tang utay pa bisa makyasawa, nakitang pauna kanan. Opo. Totoo ba? Makabuisit ramdaman pero iya kasi agawa na ita makatulang paralan na talagang alben me. Ikaw ba after nanita syempre milob ka king ABS-CBN amupin and you learn how to write scripts, produce siguro contents in a comedic way. Pero ngeni abalwan ko natuturo ka naman ngeni. opo. Public school. Yes, I'm a proud public school teacher kaya ni pong Dapdap High School, Bamban Tarlac. Tuturo ko po media literacy, tuturo ko senior high school. So, metong kasi kareng, kumbaga, buri ko mo naman, itang i-share. Nung nanoy itang abalo ko, kareng, Dapdap po kasi nung tutuusin po, man po siguro balo nung no ka rin niya. Pero, metong niya pong resettlement area ini na after Dalhar at sulangan po kay ni Deta pong meging biktima ning kaya anya bisa ako na mag-give back keta pong lugar nung nukarin ko po may kaya itang balo ko kayang pa mag-produce at the same time detang tutunan ko or baluan ko kareng meging kong obra makanita po kumbaga ita pong contents na ngayon deta pong anak at sunalangan online. So makanano yung maging safe and again maging something itang interaction kayang online. Baka tayong i-promote karela. So, apin po itang maging motivation ko. And,
aside from that, meging kung siguro mumuna buri ko nang i-dedicate talaga ing biya ko ken pamanuro after my work ken ABS-CBN. Pero atin pa rin Magbalik Wa, ka. atin pa rin mamabit ka ako ketang uti kagawa pang content Awa. kasi dati gagawa ko pong short film, Awa. magagawa kong pero aliwaning treatment ngayon iduwatin pong mga contents pa rin Awa. pero aliwaning tang treatment alin na masyadong long form and masyadong Short forms na lang. short forms na lapuat Mas masakit sumulat short form, ha? correct po Para kanina gana Manal, be. Mas masagling sumulat 1 hour. Kumbaga, pelikula or docu makanyan. In 90 Opo. seconds, makana may ilagay nga nga gana detalye ka rin, di ba? Opo. Nakamakapagpalabok ka rin eh. Kaya nga And po. wait, there's more, ha? Bukod kin pa mag-public teacher na, ay, nalubantan eh. Para kanina ni pumikibalo, ya po pala yung mikibandiking Upaya Cafe. Diba? Opo. So, kanina mo naman may panganak po si Nikat Idarang Baby. Correct po. Totoo yan. Yung Upaya Cafe po metong yamong kilalang coffee shop. Malati yamong coffee shop po kening Bamban. Kumbaga, burike mo talagang atin kong space keta Awa. pong lugar mi. Kasi malati yamo pinaya. Kay kanito, ala na kaya mang budget kayang marketing. Ala kaming, kasing marketing talagang bubulusan mo yung budget. Wow, Yan, bantang, thousands of pesos talaga. correct. Bantang akilala din products mo nung nanuman nga abye mo karang market. Pero, ako sabi ko, ano kaya nga gawa ko na ako masyadong gumastos, uling alakupin pamayad. Kaya kanita, mig-start kung mag-content Awa. after a year pa. Mm. So, mig 1 year ya po ing Upaya Cafe. And then, after a year, minta ako, isip ko, bala mo, makikilala. Awa. Kasi masakit po talaga Medyo mahina. Kasi magpakilala. karakal coffee shops eh. Opo. Awa. Competition-wise, madakal pong competition. Pero, makananda kang puntalan din tao. Stand So, out, diba? yes po. Awa. After, kumbaga, sabihan kong recalibrating, na ano bang pwede kong gawan pa? Mig contents ko kasi without contents kang online ngayon, nung wala kang contents, wala kang online presence, yung business mo, syempre business, bisa kang ma-promote, manakitan, bisayan daguling business, ka man, may akway to. So, talagang niya ako, manibat-ibat, behind the cameras ko. Wow. Atin kasing tao talaga nga bisang lulwal kayang camera, chula kayang mo kayang behind the camera. Yako itang tao nga ito. Kasi as a writer, a producer, talagang sanay kayo king gulot camera. Opo. Nag-on cam eh. Opo. Pero since communication student kampong mestra ka, masagli na kaya ka mag-on cam. Kasi sanay ka magsalita, Opo. sanay ka Karentao. karing cameras, karintao, makanyan. O nga, niwuri ko na mga balo kasi makatulay, darang baby, tandara mong panay mo nga kakayabi karing reunions, pero idara mo kaya balbas sarado. Meto ita ka rin makatula mo naman eh. Tangali ka tang mag-effort na talagang itang manibayo kay Tsura, makanyan. Opo. Pero itang character kasi at Tsuya. Opo. Kumbaga, i-allow may itang i-Kelvin, kandarang baby. At dyan, ka mag-shave, ka mabiblas ng nano-nano. Kasi mag-wig ka mo pong duster, diba? Correct. Kaya ba't itang mig-boom, itang content mo, anyang kwento mo nandito mo-order kang mig-visit ka king Upaya Opo. as darang baby. As darang baby. Mm. Opo, kumbaga, bayo ko mag-content as darang baby, kumbaga, yako muna. Pero, itapin, ote ako mo itry itang, syempre po, dang staff ko medyo marinela rin nung nanong, syempre, as barista lang, kumbaga, ay ako man po mag-content, makanya ako man po biyasa. Wala mag-TikTok, Opo. Yako, danong gawang ko ako makanya. Sige, mag-double character na ako mo. Ako makanya, kumbaga doble-doble kara, makanya. Ang kaya kanito, idarang baby mo muna yung darang baby, dyan yan kaya mong lagyo. Uli nga na itang kaluguran ko. Te mo, dyan lagyo rin character mo. Bantang atandanan dala at aburyanan dala nung nanuman itang maging character da. And in a way na, yako kasi, talagang natural na siguro ka ako, natural na ka ako yung facial hair ko. And yung kaya ko, masakit siyang lako hanggang atin pong mag-sponsor na malyaring makapagpalako ka rin eh. Sabi ko, ay alipo, kumbaga may kilala ko kening makanini. Akit siya po, kumbaga, ay, idara kong balbasan, nadang makanyan. Itang, ay, balbasan niya idara kong makanyan. Ito pang itsura na, makatula na, siguro para karetang viewers me. And aside from that, kita kasing darang baby character, anya kapampangan niya, uling, po-promote rin itang language. Itang aside, yes po. Aside kitang kaya, atin pong
anak ngini hanggang dati ka kung normal mo itang daramdaman kayong word ay ni gagamitan kay pero karel ay nanuya Nanoy po ta, kabaldugan ini wow. makanyan. Siyempre, itang conversation, may ka-interest sa kitang Oo. kapampangan. Kumbaga, it's a good way to start learning the language. Again, karetang mga estudyante na ali pa masyadong exposed ketang makanta. Mm. Balada malalam ya, pero ali naman. Itong gagamitan tamo usually for a simple conversation. Correct. For them, malalam na eh. Oo po. Well, di ba, titamo naman kasi aliwa pang terms na itamo nga duwa, naalita mo balo. Pero deta, for sure, sobrang lalam no deta. Opo. Pero det, ila kasi, bagya mong kapampangan, itang mas bonito pa magtagalog, di ba? Opo. So, we're very happy na bukod king pa mag-promote mo king Upaya Cafe, you're using your platform to promote Amanong Siswan, di ba? Yes So, po. atin na bang mag-reach out kaya ka? Nagrupo ban ka dito, darang baby, kunande, na bakanta gamitan de as an advocate of Amanong Siswan, makanta. Opo. Last August, uling buwan ng wika, Awa. ne? Ampong yan, ang kaining amanong siswan, ne? May mga imbitaya, may mga kumbiraya po ikay, darang Darang baby. baby. Karyang aliwaliwang piyesta, ampong Awa. event, uling itapin. Aside kasi, minsan, hanggang promote may po Imagine, may punta na ka-piesta as darang Opo, baby. opo, ako man expect na, Oo. ay, paniglon di pala dalang baby. Panayan di kasi last time kayang magalang at suko po ne. Ay, bengi na atin pang manaya, Oo. uling bisa lang magpa-picture kan darang baby. Ito pong makanitang makanitang purpose na aside from the contents, Oo. in a way, promote kaya po ita pong pamag kaya na paning salitang kapampangan ng pong deng estudyante, deng anak, maka-start ng conversation na kapampangan. And ali ko mo manibat-ibat kasi, buri ko talagang i-promote yung kapampangan uling, mumuna kapampangan tamo, o teta mo makapampangan, lalo na kening lugar tamo, kening Pampaga, makasad or makalungkot misan, itang maluwat na kakiyang Pampanga, pero ali ka pa rin biyasang mga Tas sabihan Pampangan. da na nakakaintindi lang po, hindi nakakapagsalita. Itang dane. sad, Ako itang sad. naman, at makakaintindi ka nung mo na yung manasabi, di ba? Pero ito, atin effort na kumbaga itang in a way na comedic uling makatula pero nung akakit mo atin yung effort na i-promote itang language more than ketang minsan kasi dang anak ngayon burida itang makatula maka-entertain ketang seryoso what is kapampangan nano ni medyo swipe up din mo kang cellphone da istong makanitang medyo seryoso la pero Kenny ay ni kumbaga Mika platform ko na atin kaming viewers aside from matwa atin anak na Hindi makakay kasi akakat ko rin comments talaga, tatag doring darada, tatag doring ka. Hindi anak talaga. Opo. Pero hindi ko nga balo kasi luluwal ka usually, syempre naka-costume darang baby pag mama ko ka, diba? Kung mag-mall ka, mamalengki ka. Kasi ito yung mag-comment, ikita kening palengki na ning kaya, daw bamban, makanyan. So kakilala da na ka, dyan ka lang ang wig. Opo, makabigla mo rin. Oo. Uling, syempre aliwa ko, pero siguro itong papanalben may Oo. Aldoldo, or minsan pinatin pong mag-chat ka ako. Papanalben ko, labalang pampatudtud ko lang yung Oo. video. Ay, puta po, mabangungot kayo, akong makain. Naman kaya, pero panalben dalaw na Aldoldo, kumbaga, anya misa na chuko kening mall, atin magpa-picture. Ay, anak la, kayo po ba neda? Kumbaga, susurda yan. Siyempre nakala kang wig eh. Oo, susurda na, kayo po yun Banyari kaya pong pa-picture. Kumbaga, ang makantao, atin yung platform darang baby, anak, matwa, hanggang no ka rin de kay. Kumbaga, maging yung relevant mo naman. At saka ako personally, kaya pa mag-content ko, buri ko, relatable, at the same time, relevant, at saka timely, karetang issues, karetang social issues na malyari yan namang makapag-comment yan naman idarang baby ka rin. Basta tita na, you're using your platform ka rin kaya issues tamo ngayon. Hindi kasi, sabihan dapat, everything is political. Correct. Diba? You always have to speak karetang issues na katamong lipunan, diba? So ngayon, ibuli ko naman nabalo, balikanan tayong upaya. Anyang bang may ganyang made stay? Kasi may apply pa yung darang baby ng upaya. May tanggap ya po. Messi ka niya ba? Kasi yabanggit mo nandin, medyo malangi-langit ang first year na ng upaya. Ngayon, Messi ka na ba? King pamagdatang ng darang baby. Okay. Yung pamagdatang na pong darang baby, talagang compare ketang first year me. Aliwaya po itang meging, siguro in terms of sales, in terms of the reach na ning, lalo na kayang online community, meging mas
bumya po. At saka mas kilala yung uling, ito sinabi mong upay, minsan ken TikTok, ken kay, makanyan, ken online na social media. Maka-relate la, itang idarang baby yan, kumbaga ako connect da nene, kumbaga kitang character right, in a way, may promote siya in kaya kaming shop, at the same time, may kapagdagdag kaming staff. Kumbaga, syempre, darakal la rin kaya kaming customer. Dati, mapilan-pilan lamo. Ngayon, talagang, minsan, syempre, makarine, malatiya mo po yung Upaya Cafe. Kayo po mag-expect na maragulya po kalupa rin commercial coffee shops. Ne? Malatiya mo po. Pero minsan, talagang na kami pong kasapak, may balo nung no ka rin nila isingit din ang customer. Akay But man, it's a good problem. yeah. Apit yung buri mo minsan probleman. Ne po. Akay, syempre makarin minsan, manibat kami pa po San Fernando, manibat kami pa po kening Porac, manibat kami kening lugar rin na kay malawot ketang lugar mi. Kay kanita syempre pakisabihan nila pong mayap na malyari po manaya kong pong bagya. Uling syempre atin po minuna pong customer. Kumbaga ito yung medyo challenge kaya kami. You're Gusto trying to pong marakal. accommodate everyone din kasi. Yes po. At pwede ko rin nabalo kasi abanggit mo na Dakal Dadayo, King Upaya Cafe. Dintang baking point na dintang la, pwede da ka, pwede miya pong kaya, at suya po ba'y darang baby, Siyempre, di nga liwede na ka man nakilala agad eh. Opo. Kaya ba't, kutang day, at suya ba'y darang baby, kaya ba't mag-change costume ka, ita makanta, di tanaking point ang makanta? Opo, madalas po malilyari. Lalo na deta pong, minsan po kasi mag-chat la po, kaya kaming social media. Malyari kami pong muntaken ng kay, malyari miya pong akit idarang baby, hanggang makapagpa-picture kayo mo po. O ya ko naman, lalo na po nung alana ako man talagang aliwang lakad, ken pong aliwang lugar niya po, munta ako ka rin, and then, Yung bala yung wig ang point. nano mo itang maniblas kong bagya, ang kaya mag-wig. Lalo na nung wala ko po talagang kaya. Pero syempre, minsan natin tamo pong aliwang commitment na po. Kay, mag-wig, nanonan, retouch, nanonan, lagu-lagu. Ang kaya, mag-character ko po. Aliwaya po kasi itang Kelvin. Aliwaya naman po Mag-internalize ka pa, ne? Opo, itang character as Daram Baby. Kumbaga, talagang separate kaya po ita pong personality ko ketang Daram Baby na personality. And then, they're happy because, you know, signan la. Aside Ikit ketang, day darada. opo, aside ketang coffee na mig-enjoy la, hopefully mag-enjoy la karetang coffee, karetang in-order da, ito lang, kumbaga, itang purpose na naamit. Nabalo po, makanta itang social media siguro na itong balam ka, close mo na itang nga pa panalben may aldoldo. Opo. Ngayon, sige, dinadakan challenge. Na, kasi yung gagawan ko usually kening program is pakasabihan me in future self mo. Ngayon, as darang baby, pakasabihan me i Kelvin. Nano yung message sa buri mong sabihan kayo, buri mong kamwanan, buri mong pamanisti, buri mong, kumbaga, pangutnan. Sige, as darang baby, nanong mensahe mo kang Kelvin? Ay, Kelvin. Ay, upa niya ka nga laking shop mo. Ne? Nakaka-busy. O te, may lulugaran din kaya katamong business. Anyaya pa niya akong mapagal Kenny. Ay, sabihan mo kang Kelvin. Ay, Kelvin, ne? Sabihan ko kaya ka. Ne? Ika, tunga ka Kenny. Dapat mag-serve ka rin. Ay, ako, matuwa na ako. Ako, dapat mag-serve kaya kayo. Wa? O, gusto mag-kaya ka, mag-op ka, sabihan mo ka ako, bantang balo ko yung gawan ko. Ne? O, pero ito, proud ko kaya ka, uling masipag ka. Ampong dakal kagagawan kaya, biyaw kasi matuwa na ako niya. Ako na masyadong lugaran yan. Pero ito, may paborening sarili mo, ne? Uling istong alana ako rin. Alin yung kakatula kasi wala ko sa daramdaman kay Dara ko. makanta mo naman. Ang accent na po, ne? Just to end this, I'll give you an opportunity, Kelvin, also known as Darang Baby, na to invite everyone, King Upaya Cafe, mag-visit kayo, bata amit ya personally Darang Baby, ampong no ko rin niya akitin ni, or di kayo numbers, bata sige, go invite everyone. Hello everyone. Ayan, I am Kelvin aka Darang Baby, kening Upaya Cafe. Gusto pumunta kayo po Kenny, chat yo kayo mo po atin kami pong Facebook page at Upaya Cafe PH. Ayan, malyari yo kayo pong i-follow bantang
nung manibat kayo kayong malaw ta lugar, makapag-schedule tamo po kang darang baby bantang kayo po mikay po na ma-disappoint namin punta. Minsan po kasi busy ya. Na po pasensya na po kareta pong Emmy masyadong entertain minsan uling dakal mo naman po ganap kembia. Masakit pong manakitan ne po. Pero ini isto pong atsuko ken willing ko po na magpapakit as darang baby. And of course, may pagchikahan tamo ne katamo po kening Upaya Cafe magkape tamo po may pagkwento tamo bantang kaya coffee shop mi kasi bala mo kaya mo yan. May kakamag-anak kami, kalapit-lapit lamo eh. Nel, alaman nitang awkward moments. Kumbaga, entertain ko. Bala mo yan mga customers, bala bisita mila. Isto po nga chula ka rin. Bala mo, kadang Kapampangan, very hospitable lang niya po. Bala mo makanita po itang gagawan mi, kaya upaya. And hopefully, may kitikita po kayang Upaya Cafe. Ayan. Dakal pong salamat. Ako naman ko suggestion, nung ating darang baby, feeling ko dapat ating bapang boy. Ne? Soon. Okay? Panayan niya. Uling kasi nga kakit kong bapang boy, medyo maragulya at siyan. Ito pong Tomadorian pong medyo kaya. Pero ito, lawen tayo po. Nung mga nanoya po, Kompleto na yung ka. unveil de po in character. Madakalya po. Pasabog idarang baby. Ne? May busy ya mo pong yun. Ay, atsuya po keni. Abangan niya po keni pong CLTV 36. Yako po ngeni po ta po. Mabang kayo po. Dakalya po pasabog, idarang baby. Ayan, dakala salamat kang darang baby or Kelvin, King Totong Bie. Ayan, abangan nyo na po rin susunod na episode na po ng Spotlight with JM De Jesus. Kaya ni kayang kakatamong istasyon CLTV 36 at tandaan nyo, everybody deserves the spotlight. Dakal pong salamat.